بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدميري أقول من درس program getering agon diteri Allah subhanahu wa ta'ala gismu da sharaing agon men em fahum baade ki al basir mi ismu fuloge waaga nimmalu mafooga itoro ismu fulaka behevet agon waada kalum kuriga agon menge mi duwassaruga nabiy sallallahu alaihi wasallam ge shakhsiyata ekle faanu ge sunnata එකලේ ෆානුගේ මතවර ඉස්සතයි මකාමයි බෙහෙගතුන් උඩායි මිස්කෝ වාහ දෙක උන්දා දුවස්සරෙග්ග එයා බෙහෙගතුන් එච්චි දන්නවාලුන් එයි මිවගොත අලගොන් මෙන් කොරන්ජේ එක වෙක්කමුග දෙකේදී කොම්මස්සරගේ බස් කොලේ ඉබ්බාලන් අලගොන් ගස්තුකුරි ඔබදී ඉස්සතරි අහුන් ඔබදී ඉස්සතරි ඔක්තුන් Allah subhanahu wa ta'ala iblis rasul bekale iblis nabi bekale fonwa fenwe ebekalege qawmun ebekalaka prasara kurwi ebekalaka jessum kurwi adawatiri nuwagoto insanu bani emehun gada fonu rasulun adawatirif nuh alayhi salam periyen gos Nabiya sallallahu alaihi wasallam hame fonu emme rasulu bekalunge bekalunge qawmuge mihum bani adawatarif adkete ilmur vidalwe rasul bekalunge muradaki rasulunne mi kiyeni ebekalaka khilafwa ebekalage dawata risalata idikolo hadamunda bayge gada fonu bemi rasulunnaki edawataka idikolo hada qawmege gaata fonu bemihun nabike rasul nabi bekalunki bekalunge risalattaka iman wa oda kurege risalattaka iman wegen tibi bayge qawmege gaata fonu bemihun ema rasul bekalu ei bekale qawmege faratun fursara kurmai jessun kurmai duttura kurun adawatteriu Allah subhanahu wa ta'ala mi insani tobiyatuga haggai baatila detere kurwe hanguramaage kalaange labwafaaka mistaku imtihanu kuru matta mistaku tereng hewai nuba rangalai nurangalu saaf kuru matta ka Allah subhanahu wa ta'ala ekalaange hikme bantamu kandalu wafawa kandelu me lobe dissetere on mi algon menna rasul bekawna iman nuwa miu ಕಾಫರುಂ ದೀನುಗ ಅದಾವತ್ತರಿ ಇಸ್ಲಾಮುಂ ಗೊತುಗ ನುಹಿಮೆನೆ ಮೀಹುಂ එකලෙක් ෆානා මෙදුග බදු බස්ත පුණුමකි මෙ දෙකලෙක් ෆානුගේ රිසාලත ඉන්කාර කුරුමකි එයි අජාබෙන් නොයි අදි ගෛර මුස්ලිම් ගෞමතකුග එෆද වාහගතගේ දෙකෙවමකි වෙස් එයි ආකමෙන් හිඟමුන්දාක අදි ખાસකම් මේ zamanuga insanu emihuga amille emihuga habbutaka acchi adagen Allah subhanahu wa ta'ala ge zaat fula furasara kurmai ekalaga nabibe kono furasara kurmai mistakunge ihtirama qadar lifawa shakhsiyataka furasara kurumbes ei miniwankam iterega insanu amille kanala fawa mintage ennes eves insani mujtamaega miniwankam ನೋನ್ನಾನೆ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಹದ್ದೆ ನೆತಿ ಏ ಇನ್ಸಾನು ಗಬೂಲ್ ಕುರ ಉಸೂಲೆ ನುಗೆ ಮಿನಿಮಂಕಂ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಹದ್ದೆ ನೆತಿ ದೂಕೊಲ್ಲೈಫಾವ ಇನ್ಸಾನೆ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಮುಜ್ತಮ ದುನಿಯಗೆ ನೋನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕಮಗಾವೆಸ್ ಗೈರ್ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ ಕಮಗಾವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತಸರ್ರುಫಾತಕ್ ವಕಿ ಹಮೈಗ್ಗ ಹಿಫಾಟ್ಟಾನೆ ಕಾನೂನು ತಕ ಕವಾಯುತ ಇಂತಕಾಯಿ ಮಿಂತ ಕಂಡಾಳಾ ಫಂಡೆಂಗ್ ಎಬ್ಬೆಸ್ ಇನ್ಸಾನೆ ಮುಜ್ತಮ ದುನಿಯಗೆ ನೋನ್ನ ඒ අවම එම ඉත්තිෆාගුවක් එම එග්මානේ මොල් ඉන්සානියත ඔබ ඉත්තිෆාගුවේ ඉන්සානාගේ මිනිවංකන් එයි වකි හැමෙක්ග
waki hisabe ga hutten jeechik ena dakka wahaka ei ena hitan eriha wahaken hituri miheka dimala hituri gotaka nudekkene ena kuram beenuwa kamek beenuwa gotaka nuhingenek mi insanu gabul kurach wakikala intake wakikala mintake bani kuriha insani mujtama take gaves kaneli ekam suwalaki e intakai mintak kandalani kaakoye insanaga miniwankan insana tasarrufat waki imegga hifettiva hunnan jeheka insani mul insaniyatu yang ebbaswa iruga e hifettiva hunnan jehe imai min kandalani kaakoye e in kandalani algondu he e in kandalani anika ko he e in kandalani timmana mihen heyye kaakoye e in kandalani algondu kandala minaka alakakula ruhen ena kandala minaka algonde nuruhen ehma insanunnaka nek emin kandale ei en insane kandaluma anen insana ebbasnuat en insane kurha kurissuma anen insana ebbasnuati algon men insanunnaka nek ein kandale kas ehma ein kandaluma algon men islamun qabul kur asasaki algon men miniwankama algon men kura kantatta waki imegga hifatan je intakai mintak kandalani insana nune intakai mintak kandalubani insana ga rabbe allah wa in kandalu wafa ei algon men ima aqida ei kandalubani allah subhanahu wa taala ei ebbes insana gi nimmu menunge ei insanu verres kalaga nimmu ei nimmu mattabaw maki ei algonuga nimmo tabaw mesnu anekaga bahat tabaw mesnu ebbes insanege bahat tabaw mennu ei algonda eenaga adi anekaga horiha emme rabba ena tabaw ehalatuga ena e kiyamanterivani insanege nimmu kanu ena e kiyamanterivani eenaga rabbuge nimmu ema awumedanna wahakeki miniwankan hei hifettifa onnan je chekkam horiha insanu gabul kore wake hamai e hamaya meduga insanu khiyal tafatuwani embejam ebbes insanaka anekaga in kandalanje minek aneka ebbessa mine noy kandalen embejja emin kandalanje parataki algon me insanunge ver raskalang allah subhanahu wa taala immani kandalwa ei algon gabo kuranje agiga ennuni ahma komme tanega komwaage sekida sala algon me qawmaki sattansata islami mujtama ga dekkene wahakya no dekkene wahakya kurvene kantaka nukurvene kantaka mi hsaki algon men amille tibegen beerunganna miheka mashwara kogen duniyege hem falsafa taka hen dintaka emi hunne nu algon men mujtamawa dekkene wahakya nudekkene wahakya kurvene kantaka nukurvene kantaka kandalani islami mujtamaega dekkene wahakya nudekkene wahakya kurvene kantaka nukurvene kantaka kandalani algon men edinaka tabawen tibi islami shariatu kanelipawa intaka inintagei algon men mujtamaga kaleli faunanje nimaki mi ennen gabul koranje agiyeten e kaleli fawa intaka mintaka khilafan algon menge divehi fasganuga devi rajyega wahaga dekke kamuga wanama ege sawum fedigen dani fitune ay fasad ege sawum fedigen dani ruliverikama adawatterikam feturigen dani halatuga adawatterikama ruliverikama nafrat e feturigen dani asla khilaf egmane ki mujtamaga onnanje hagigi mingada khilaf e usula hamatakum beruwa faratun e fituna ufaddal misala kalugum balmahinga nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa hoye la'ana allah man yal'anu walidayhi allah subhanahu wa ta'ala la'ana labwashiye eenage memba faana la'ana demihe ekefan dua kurafen la'ana allah man yal'anu walidayhi eenage memba faana launadde mihekan allah subhanahu wa ta'ala launal labashi ekefan badduwa kurap isam perigen algon mege sikoni ewasanna suwal asabe galunge vistum fula suwala wa hal yal'anu ar-rajulu walidayhi miha eenage memba faana launadde heyye aneke ini kongule kamen heyye adda awada klaskala ke melaga memba faana launal labba dekya dua kurum me insanu kongule kamen heyye kago to edwa quran komme ku saramana memba faana launad dewa hakabuni mas ei kago quran kametto kago to enaga memba faana launad deni ekaw nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa poni e launad de goi
لعنت ده قلت كي حديث كره يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ميها أنكاගේ බපයා දිමාල බප්පයා දිමාල වෙච්චි ගොවි මා එන එනකා බප්පයා දිමාල වෙච්චි ගොයි فيسب أمه فيسب أمه أما එන අනකාගේ මෑමිහා දිමාල වෙච්චි ගොවි මා එන එනක් මම බප්පයා දිමාල වෙච්චි ගොවාන එහාලතුගා තිමාගේ බප්පයා දිමාල එහාලතුගා තිමාගේ මෑමිහා දිමාල වෙච්චි ගොයි මිහි කී ලවණ දෙන්නේ කී තිමා අමිල්ලේ ෂේක්මාන ඒනා අමිල්ලේ කුරි ජවාබගේ තෙරේගා ඒනා අනකාගේ බප්පේ කියා ෆෙෂීමා ඒක නතිජා කවි වාහ දෙකි මියක් බප්පයා දිමාලේ නෙච්චි ගෝ ඒනා අනකාගේ මෑමිහා කියා ෆෙෂීමා අනකා ඒනගේ මෑමිහා කි එම්බිමා තිමාගේ මෑමිහාය තිමාගේ බෆා මිහාය මලාමාතා ෆරස්සාර කරෝ නෙච්චි ගෝ ලාණත් දිනුගේ සෝබකවි තිමා මිහා ඒ අමිල්ලේ ඒනා ෆෙෂි කමෙක් ඒගේ සොබුන් අනකාගේ ලවණ අනකා දෙක්කි වාහක අනකාදින් ලවණ අනකා ගෝ එච්චේ එයි තිමා මිහා අමිල්ය ඒනගේ මෑම්බ පාන ලවණ දිනුම් කමුග නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කරා එහෙම වීමා ඒ නතිජා ඒන අමිල්ලේ ප්‍රශා ගන්න කමගේ නතිජාගේ සිම්මායකේ ඒන උෆලන් ජේනෙච්චි එබ්බස් ඉන්සානේ මුජ්තමේ නොනාන මේ හැමය උසූල් කබූල් නුකරා කාගතෝ මිසාලක අලගොන්මෙන් තෙරේ මීහු කෑස් අලගොන්මෙන්ගේ මෑන්නා දිමේ අලගොන්මෙන් ආදායක බහුරාන්න මීහ කාජ මෑබෆා ගොවීමා අලගොන්මෙන් තෙරෙන් කාගතෝ බුනානි තියයි ඉන්සානි හද්දකේ ගෝවාරේ වර රංගලේ තියේති මොන්න ගබෝ කර උසූලක තියයි ඉන්සානි හග්ගේ තියයි ඛියාල් ෆාල් කුරු මිනුවන් කමුගේ එම්මේ මති දරජේ ඒ ආරංගේ මෑමීහා දිමාල එච්චි ගෝවාරේ හාදා රංගලේ කලේ කාගතෝ එම් බුනා කාගතෝ හේෆා හුන්නානි अब इंसान है कोई होना भी नहीं तो मैं आदि में अच्छे गुआर्स मैम आदि में अच्छे गुआर्स बप्पे में अच्छे गुआर्स हम इंसान है बुकिंग होना नहीं बस नहीं है ना गबुरा बहन्या ना इज्जत आरन्या ना मैम बफाना बहन्या ऐसा फिरिंग एबुना हियाल फाल कुर मिनिमम कम से ओन्न जे अच्छे को गबुर न कुरान एबुना डेमोक्रेसी स्नोन्ना एबुना इंसान हक जब स्नोन्ना ऐसा फिरिंग ना उतर उड़ियास इमामी आदि में अच्छी गोंग तिमागे बुकियों तिमागे मैंबफा ना दिवाला अच्छे गोंगे तिमा खुद गबूर नुकरा कमेक्कम गावी ये तिमा के आधा के इंसान है तिनको बातो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया का नबी खल्बु तक के तेरे इम्मे मैं मतवर इंसान है फरसार करो कीने तो रोए इस्लामी मुज्तमा ए मुज्तमा का तिबे इंसान इस्लाम गबू कुरा गोतुगा है अलगोन में नफ्सु तक अलगोन में मैंबफा ना अलगोन में अबिन्ना अलगोन में दरिन्ना अलगोन्मेगे मुदला दुनिया गलिबि हुरिया तगेच्चक बुरे मा मतिवर इंसान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐ मलाइकतुन बुरे बिस्मा बेकलकम गा इल्म और विदावन अल्लाह सुब्हानहु व तआला उफद्दे खल्बु तकुन तेरे इम्मे मा मतिवर साहिबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी फस्गलग्गा फरसार कुरवेरु एकमा रुलियन्नानक एकमा हिंगमनु जेनक एकमा मुस्लिम नफरत कुरानक एवर नेगे मिहकी दुनिया के इंसानी तजुर्बा तक इंसानी मुज्तमा तो उसने के मिये के पुणे नेबे साल गई एबस मुज्तमा के एबस्ता कबूल करे हमें नु विदन नेबियन किया हुरिया अच्छे का रोही गतिम अब जैसे तेरे को हम दुनिया का मेहर हिंगा दे कंतत का बलाली में फन्ना विदकन इस्लामी गोम तो वाके नु बल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरसार करे के कार्टून करे होने एकले फाड़ फरसार करे के फिल्म तक अच्छी है दुनिया दुनिया के निस्बतों फिल्म हदा वाह क्या कार्टून पुरा वाह क्या अच्छी तिलेगे आवा दुनिया घोरिया मुस्लिम मगमच निकमे वणी कुफर के गांव तक एक मना कुफर एनु नेकम कुरन नु करी पेति दुनिया इस्लाम निकमे खुद एकम पूरी फरात तक वणी एमिहु के गांव तोगा एमिहु के अमिल वतन का कुफर के मिल्लत तोगा कुफर के दौलत तोगा एकम कुर मुस्लिम बणी मना कुफर में मुस्लिम हथियार रे निकमे गेनो मुस्लिम के हितुगावा लोयबाई एकले फान दिफा हो गए में फाल को शऊर तक है मोड़ दुनिया के केम फरी मंजरों एमी होना का नुकरों के फरसार है तो कुरान लगन अफराद में में अच्छी क्या और में दौलत के निस्बतों एकम कुरान में दौलत तस्तिबी फर्स्ट ही भाई मुस्लिम गतुगा हथियार होने तस एमी हो किते बलि करे को तिब्बस एकले फान फरसार करे कम में मकाम एकगा एमी हो बनी एमी हो नबिया लोबी ए नुसरत एमी हो कुरान वरक दक्का मी दुनिया के लेवल का मिकम को हिसाब देखिए तो इस्लाम में कौम गा एकम कोरे मुस्लिम जाग दे हम और मदन वाह के की इफद हालत तो गा विस्टन जे नुक्ता है कि एक सौ फितना है फसाद है उफदनी की एकले फान फरसार करे एकले फान
ekale ifana izzata karamatan aragen we hinduga ekam hiddati wegen ekamuga emihunga mashaarut ekkigen emihun eya dekola dakka wahaka e none fituneki ekale ifana kodamis kurum ekale ifana kodamis kurewen die iruga ekankama alanulle tibewun ekankan dukolle ifa tibewun e fituneki edukolle ifa tibekom vejjiyamu ekam alanulle kom vejjiyam ei ma bodukam nunkam deke kom vejjam islam ewaga dakkan islam ewaga dakkan je idum kom waga to dakkam algon wakkama fasada waga dakkan gawmu gore enum waga dakkan ewaga huriya waga nyo hitemme bodati waga dunyawi kankam waga dawlatun qura tafatu muamalat taka qura eke kantattoga duniyege bes duniye mudabehumuga masalaga algon huriya waga gon goar enubala fitnu fedduma enubala fasade eihama zimmadar kurumai me kankan islam kurumai kankan he kurumga rayitum faragaruma anuriyakamakkum balaganega mitimen ibba nabiya sallallahu farsar kurum beshima ekama begotum wahaga dekima ei fitunekan hadakum wanama ei waran nuba adul insamu ikki bayapawa istume muslimun echege hagguga efaratege hagguga wakalat kuran je echeki mudatoi ಮೊದಲೊಬ್ಬರೆ ಮಾ ಮತ್ತುವರೆ ಹಗ್ಗೆನ್ನು ತಳಗೊಂಡು ಮೊದಲೊಕ್ಕಂ ಬೇರೆ ಮೆತ್ತು ತಳಗೊಂಡು ಮುದಾಗೆಂದಿ ಎಸ್ ಅಳಗೊಂಡ್ಮಂಗಾಗ ತಳ ಎಸ್ ಅಳಗೊಂಡ ಕೆಕ್ಕುರೆ ದಾನೆ ನಮೆಸ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಗರಿಸ್ ಏಕದೇಗ ಫಾಣು ಶಖ್ಸಿಯತ ಬೆಹು ನಿಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಮನ್ನ ಕೆತೆನ್ ಕುರವೆ ಎಮ ಮೀಗ ಅಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಜ್ತಮೈ ಗೊಂನಜೆ ಮೀಸಾಂಗ ಬೆಜೆ ವಾರ ಬೋಡೆಗೆ එහෙන් නෝනියා අලගොමන්න මේක රංගලා නොරංගල හේවා අනුබ ඔලිගෙන් දාන දෙම් වරගින මිකාල කො මකාමගේ දෙකේ වාහකෙයි රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කී මිස්තකුන්න මාෆ් කරේ බේකලෙක් ekale faanu zamanu ekale faanu furasara kurad mehunnos ekale faanu boda maaf kurwaf emi megmane ki algona mujtama toga ves sifada faratta ka ves ala anula emi honna ves sirt ko muamalat ko emi honna jagadi ge mita olumbi nobedi izzati rahun ekale faanu ga haya puluga bay fahara ekale faanu furasara ko faratta ke ekale faanu buri maaf kurafs oni du kurafs ekam kitan haratu gato ekale faana frassar ko malama ka ngolgo mehunna agora melan kurwa hot emune fiya alwa hot ane kanekkolum balaruga emihunna mujtamatoga jagadir muge visme no ekale faana huri ekale faana honnai baru emihun ebbes nufuse bare ebbes kame dawlat terega nuhiga ekale faana ko bara ekale faana nufus hingabundi embima kufuruge kankama mujtama terega jagadir muge visme ekale faanu gane ekamage daage ekale faanu de wana ilmorin vidalo fave algon men tarikh dirasa kurin fena nabiy sallallahu alaihi wasallam makka ga marhala ge ekale faanu muamala kurbi gota dawlat qaim kurai dawlat bar libnima dem muamala kurbi gota nuriyachi tawad kuranje ek mane ki ekale faanu me balikashi halatigga barennen halatiga kurai furi muamalat tangei muli huriya halategga algon men ulenje vekkama dekin ehmejja islam ge karamata izzate nona em orabbodan eke olwa levigen orabbodan eke sura bay mehun ehen gotaga badal koge muslimu terega mibawto kantatta feturu mattaka mase kurun ekale faanuge siraduguri baykala kankar nagagen ei ekale faana kudames kon ita islam mujtamatoga ekale faanuga abora izzata geruga bahana ekkamuga dakkagen adi ekale faanu izzata ere hinduga mistaku ya dekola dakka wahakei ekale faanu amolu kare bigoy nunkama dakkuma ke ei islami mujtama ekga eka onnan je gatanu alagonu gair muslim mujtama ekga muslimu minority ekga baamad muslim jamaat ekga emi hunna kurena kame nonna ne emi hunna de mechi goyes emi hun tibeni nikamete emi hunna kan nonna ne e mujtama ekga sulhegen eole bayka olunnu ituru gotek emja emi hun tibeni enikamente kamuga ehenna me sawon me mi islami mi gawmaki baamadu muslimu jamaat enu mikin sattansata islami gawmekka mekan kurevegen dairuga algon mennaka ikhtiyar kuran jeheni ke usul none e mi gawmuga evre bodan algon me hifatan je karamata izzate nonnane nabiy sallallahu alaihi wasallam shakhsiyata wure amhem ilmore midalo fave mi ekale faanu duniyega honne viruga ekale faanu hagguga kanka ekale faanu me bay kanka ekale faanu maaf kurwa favies nabiy sallallahu alaihi wasallam duniye du kurwa fahuga ebbes niyeka huddevege nuwe ekale faanu frassar kuraifa frassare maaf kurme
ay ilmu ittifaq masle maaf ene kan kurwen islami dawlatek faratun ekalek faana frasara kur mihege kushuge maaf en kurene ekalek faana habbuga algon mennaka maaf en kurwen ekalek faana maaf kurane ekalek faana amille kinetto algon mihege maaf kurane furdaman ema nabiy sallallahu alaihi wasallam hayat pulo ekalek faana maaf kore meka maaf korwa fa ekalek faana adabu devi meka adabu devwa fa ekalek faana hayat pulo kurafa ekalek faana hayat pulo fahuga ilmu ittifaq masle ekalek faana frasara ekalek faana badbas gune ekalek faana izzata shakhsiyata aragam fa mihaka maaf kurmaki ei islami usulak muddawan kabenno ei algon me ebbe insana ka lifa haggennu ekalek faana fara poleche maaf kurmaki ei shariat niya kuragotek ei islami sharoga ekam bayan kurwa fagotek muhammad ibn sahnu rahimahullah bidala fawe ajma al ulama ala anna shatim an nabiy sallallahu alaihi wasallam nabiy sallallahu alaihi wasallam badwas pone mihak al muntaqis lahu kafirun ekalefana kudames kon hitafi mihaki ei murtad fa mihak kafir wal wa'id jarin alaihi bi adab allah ena gmachan allah subhanahu wa taala ga uqubata ay azab qiyamat do badal quran egotu gen marojik magana وذكر القاضي عياض في كتابه قاضي عياض رحمه الله كيفان لبوا فتوى الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الشفاء بتعريف حقيق المصطفى مفتوى بيان كرافه نبي صلى الله عليه وسلم استهزأ كيفان ملامك كرماء فرسار قرابين وداروني كل من سب النبي نبي صلى الله عليه وسلم بدبه بن في ميها أو عابه ونوت عابك يا في ميها أو ألحق به نقصا نوت كليفانا ونكم في نفسه كليفانا نفس فلا مدو أو نسبه كليفانا نسب فلا مدو أو دينه نوت كليفانا دينا مدو أو خصلة من خصاله نوت كليفانا خاصة سيفر كامدو أو أطلب به أو شبهه بشيء على طريق السب نوت ملامك كرمك قدامش كرمك راجك كليفانا سيفر كاي ekalefanu shakhsiyata ekalefanu abur fula begotum wahaga dakka fi miha aw al izra'u alayhi aw at tasfir lahu li sha'nin aw al ghadb minhu wal 'ayb lahu ay bahun kamga yes nuwata frasara ga isharat kamga yes istam terega frasara kurave frasara kure gotuga lolunnai atunnai kurave isharatu ge bahun kamga yes أو الغض منه والعيب له بيفار إشارة كره أتمس بيفار إشارة كره دورمس بيفار إشارة كره أجامس فهذا إشاراتهم كمجاويس وكذلك من لعنه ومهم كالإنفان لعن الدنيا كمجاويس أو ادعى عليه أو تمنى مضرة له أديك الإنفان جلم الدين من أميدك في ميهكم أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على طريق الذم ديك الإنفان بمثل منصبه مقام فلا يكشيك النوا باوت وكمن ديك الإنفان نسبك في ميكم أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وتعبس بهك عباراتك ديك الإنفان عزتاي شرف ونكن أن نفذ بهك وعبارات بينك في ميكم أو عيره بشيء مما يجري عليه من البلاء أو المحنة عليه وتكلفانا إبس وتكون عابن ونكم كياب ميكم أو غمصه ببعض العوارض البشرية كل بنيه نوت الغمص أي ميها بير فشوك هارجون كره إشارات كمقابس الجائز والمعهود لديه فإنه يكفر فهي مكشور عينا كيف دعالة تجد كافر وامك إجمالك إشاراتك إتنا غرفك عامكم ميهنك كدامسكم هتمتك أكره إشاراتك مقانا بإشاراتك للمكر إشاراتك مقابيس أتمكر إشاراتك مقابيس أجانكر إشاراتك مقابيس إشاراتك كفك مقانا إينا مرتدوان وهذا كله إجماع من العلماء مهرها كمن المورين إجماع إجمتي كمن وأئمة الفتوى أدي فتوى إمها إمام إجمع اتفاقها كمن من لدن الصحابة رضي الله عنهم نبي صلى الله عليه وسلم صحابي زمان فشين إمها أصحاب الله تابعنا أتباع التابعين حساب فريق الميدا همين المورين اتفاقها كمن عنهم إلى هلم جرى ميغتون إفوق أن هريها بيكور مسوني ميكاموغ مچن اتفاقه مي أقول من نب
mīha ekadek faana meduga kura amalakun ena kufurwani murtadwani ena sarihako ekadek faana ki meveni kalami keveni kalami kima kan ebbe saisiyetakun ekadek faanunge aaben unikamege wahaka nisbekku baaga dakka piya komme gotakun nisbek koris e amalaki e murtadwana amalin ebada mihaki murtadwana mihe faharegga bay kankam vedana alum fahakoji nukta bay kankam vedane mihaka ekan diinu onnoge neingen koraifa kamaka sehenna mes maneki aki amalaka ena ei rangolakame nune bunaruga diinu onnoge neegi vedana henna mes diinuga agge angulas negulas e kamaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam amalekkaman ena nisbek koffa den ekamakan hajujehi mege maneki ena ya hajujene ekay faras meha nurakkatir kamek islam mujtamaek gamikan dini gotum balab emma nifada wahagata dakka faratak warabod visna fikor korinje muslim mekan ko amadu dege got Abu Bakr al-Farisi rahimahullah shafi mazu idmur idalwani anna man sabba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nabiy sallallahu alayhi wa sallam sabbuku fi miha kada ifana farsarakum malamakum fi miha ay huwa qadhfun sarihan sarih qazfaki كفر باتفاق العلماء علمور اتفاق اي ميها كفر واقم فلو تاب اينا توبه ويس لم يسقط عنه القتل اينا غمتين قتلوge عقوبه كنسل نوانا ينركاتر بل الله سبحانه وتعالى ملامك كوريس اينا توبه وجيام اينا توبه قبول كري اينا غمتين ادب سبب معاف كري الله وني معاف كري مدور غلوبه ادب كلام غضرت توبه وجام اينا توبه قبول كرينا تنون تو فيغور انتر خلاف دفاع معنی کہ اينا توبه قبول كريم الله سبحانه وتعالى اينا فاف السوان توبه قبول كري جام اينا فاف الله سبحانه دي نبي اصلا بلا ما كورس فرسار كورس مسلمون نك اينا مچ دينجه ادم كنسل نوانه اينا توبه ويس اي نقطه اي شريعه کو ميفني بيرفر كليفانو قرابته اي دمس اف فهوغاس ifada kankam kurahitun ifada wahaga dakkun ei ma bodkam ennukam gattibe ehim farattaka deve warbod inzaren ei islami shariatuka mikonna mihin ehem bima ifada kankam tahgi kuravi adabaki dawlatuke kamabe farattakun tahgi kuravi sharai court takun evve hukumachi tanfis kurave chegana shakke eiki afradun nikume tahgi ko tanfis kura chenun evve sokobataki ennames ilmur bidalwani ifada mihige tauba qabul kurawun kamuga veena mes Allah subhanahu wa taala me faafusa tauba qabul kuran henna mes ena ehingi jarima islam deena med nabiy sallallahu alaihi wasallam deena ehingi jarima ge uquban ene devene ene tauba wes misalaka balama hinga miheka gazuf be kurani kuffa ena tauba wani den gazuf ge haddu jahan to tauba wes ena tawba wesenega gazub haddu jahan ei mihegge macca zinege tumot ko fa ena tawba wekas ei gazub ga hadde cancel nuwa ena tawba wesege enega haddu jahan ema nabiy sallallahu alaihi wasallam sabbuko fi miha achega miha vidalone huwa qazfun sarihun ei zinege masalaga mikora gazub hore ma nuba sarih qazbi emejeg mane ki e masalaga tawba wima aharre mihaga tawba qabul kure bunikam ga yene mes dawlatu faratun hakimu ga macce lazim wa kameke sharoi uqubaten ene ga macce kanna sharoi uqubate tanfis kurmaki e maafen nok kurwe nabi asam foge mes miyeka e mita nuktak lianna hadd qadfihi alqatl eni ena nabiy sallallahu alaihi wasallam mi amaz kuri gazufuge uqubataki ei ene ga macce kanna maroga hukumeke egma وحد القذف لا يسقط بالتوبة غزوك حدك توباين كنسل وايشنون ويتشنون امي علمور مسلاغا بيان قرا فريقوت اهم ایک معنی کہ می اون میں عام اصولک برس مثالک میک مرانا بڑ جریمہ ہنگا اندو بیان میرنی تبن میں اے مہار معاف گئے دفی میں بیان نہ کولا بادو نرین کہ می کو اصولت می قبول قرا mujtama kapad jinaa hinga anaddu tibanna mege maafa idve kiya bayan dornu hisab verin eme kota ken nanu jenya komme me kus jarima hinga bod bayan nere tibanna mehar rangol kollani kiya ehme ba koshak kurima e koshak deipona adabu ei huriha mehum hamahama kon egma channu je nech koshaki e jarima afauga e jarima ei koshakkamga sharia ga mata qaanu kanelfa hojjakam wana me jarima hinguma fahuga
මීහකු මාෆ එදුමකි ඒ ජරීමාග මච්ච ලාසිමු කුරා අදබුන් ඒන සලාම එවානක මෙනුවේ ඒ එබ්බස් කානූන් නිසාම ගබූර් කුරාච්ච එමෙ කොම්මේ කුසම ජරීමා එන් ගාපුන මාෆ කුරේ බාවදු කන්තක නුකුරේ බාවදු කන්තත හුන්නානේ එන්නමස් එහා බොඩේ කන්තත් බොඩ ජරීමා තෙන් ගාප දෙන් ඉන්සාන් පරින් ඒ මා බොඩ කමනු නිසාම තිබන්න මෙදි මීකි මේ අකුරෙන් ඔලගෙන් ෆියෙන් ඔලගෙන් නෝ මේ හොරියා වාහකතර දක්කා මේ හොරික අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලාගේ ذات වල එකලාගේ සියපුලතක ඉස්මුපුලතක එකලාගේ වඩිගම් බුමා මේ හොරියා එච්චක ඉන්කාර කරවි එන් අජූජේ එකංකම කීවෙසම හොරියා කොලක වාහක දෙකේ එකංකම් අලගොන් මගේ දරින්න කියවා දෙති එකම කම්බොඩුවේගේ නබි අසල්සම ලෝබි කුරන් ජේ වාහකයි අල්ලාහ් උෆද්දි ඛල්කුත් තරෙන් එම්මා සාහිබා කිය කලෙක ෆානේ ඔයගෙන් එකම කම්බොඩුවේගෙන් මේ ඛියාල් ෆාලකුල් මිනුල්කම් තෙරේගේ කලෙක ෆානග වාහකස් දෙකෙන් ජේනේ හැම උරිහාමගේ වාහකස් දෙකෙන් ජේ දෙකේ උසූල් එකේ ෆානස් ප්‍රසාර කරන් ජේනේ මේ දූරක්කා තෙරකොමගේ ෆිලාවලු හර්මන්නේ මනාකුරේ ඛියාල් ෆාලකුල් මිනුල්ක මෙන් ගොස් කෝච්චකාත නොබේනි ඒ දරජේ කංකන් දියාම දෙන් අලගොන් මෙන් ඒසම් පෙරිගා තිබොන්නේ මෑර ඉබුණා ෆියේ බදල් කොල්ලා ෆාලුන් අනවර මේ ෆිලීග වාහකත මෙදක් කරේ මේ මුස්ලිමුන් මේ බයක ඔලගෙන් ලිවෙච්චි තෝ එහෙම ඒ ජරීමා හින්දා පරි ගස්තුගා කුෆරි කංකංගයි එකංකම්ගේ ඔකෝබා ලිබෙන් ජෙහෙන ඉස්ලාමී දෞලත් එක එකංකම්ගේ ඔකෝබා ඉස්ලාමී දෞලත් එක නුලිබුනීමා ඒක මානේ කි නුසීදා කො සීදා කො බුනනේ එකම ආහාර මග හුලවාලා දෙක කොම්බේ කුස් කොරම් වීතර කුරීම දෙංගන්න මෙවුන කිනක ෆියෝන වලානේ කුරීම නාලා ඒ සම්පරේකින් ඒ උසූලේ ගොතුන් ඒති හුද්ද දෙවුනේ නෝන්තෝ තිබන්න මේක කුරාරේ නොබුඤ්ඤස් කානුනේ ගොතුන් උරියා ගානුන්තගේ බොරේ ගාන අසාසේගේ බොනේ දීනෙද්දාන්ත හිමාකම ගානුනුගේ බොනේ දීනි කංකම බෙහුමකේ කුෂෙක්කම එකංකම දීනෙද්දාන්තක නගානුම කුෂෙක්කම ගානුකම ජමියාතව ගානුක සාෆ්කෝ බයාන්කෝ බොය ජමියාතව වාලවේ حالتව ගොතුගා ඉස්ලාම් දින ප්‍රසාර කොන් ජමියා වාලවේ ගානුන සාෆ්කෝ බොනේ එබුණ අදබ දෙවේ එම්බ ජෙග්මානේ කි අවගොන් මෙන් මිදක්කණී කි ෆහරක් ගාවස් ආදා කුඩ කමෙග වාහකෙන්නු රයිතුන් ಸರ್ಕಾರ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ದಕ್ಕ ವಾಹಕೈ ಮೊದಲಗ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕುಮಾಯಿ ತೌತುಗ ಮುಸಸಾ ತೌಗುರಿ ರಗಳನು ಕಂತತ್ತೋಗ ವಾಹ ದೆಕ್ಕುಂ ಏಯಿ ಜಿಮ್ಮಾದಾರ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಕುರೆ ಮಸೆಕತು ಗೊತುಗ ಬಲಾಗಣವೆ ಕಂತತ್ತ ಕಮುಗ ವೆಫಾ ವಿಬಾವತು ಕಂತತ್ತ ಹಿಂಗೀಮ ಯಾಮದು ವಾಹ ದೆಕ್ಕುಂ ಏಯಿ ಫಿತನು ಫಸಾದು ಫೆದ್ದುಂ ಕಮುಗ ದೆಕೆನ್ಯಾ ಏಯಿ ವರ ಬೇಯಿಸಾಫ್ ಬಹಿಂ ಅಷ್ಟವಾಗೇತುಗ ಅವಮಣ್ಣಾಮದೆ ಬುರುವೆ ಎ ಮೀ ಅವಗಮನೆ ಹುರಿಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮುಂ ಹುರಿಯಾ ರೈತುಂ ಕಂಬಡುವಾಜ್ಜೆ ಕಮಂಗೈ ei e farattaka besedi farattaka adi emaguga kuriyaddanti behim farattan algona mujtamotoga beeruga betibi emi hunna bes algon men divehin de message ei des wahaken ei mi faskanuga e sakara nujeherakam e jaaga mi rajye garaitu nuderakam algon men ashiga he oriya idaku algon men iterega lehiga idaku mi faskanuga e sakara ajjan jaage nuderakam e bagu khiyar kura miyak mitun duko hen tanek gulen je faskanu e jaga nulibene ei mitanga muslimunge itere da ihsasen ei ebbe salegga ebbe miheka dekolaka waki jamaataka dekolaka waki siyasi harakataka dekolaka dakka wakanu hama komme muslim raite gituga keke leen ei emmenga aadese ei emmenga wa ei paragga ebbe miheka bayka dekolaka bayku dakka wa enu ek mi awgon men ihsas uriya barattaga jene danna mikam hagege hingom medani mihenkam ඔබ දිස්සතේ යගොන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ මක්කම මතිරිකම වාහකේ කි අල්ගොන් මෙන් එතන දිරස්තකේ ගඩෝහා වාහකේ එබ්බස් රසූල නොවේ රසූලගේ නම් ෆුලුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුඛාතබ නුකරවා රසූල නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් නෝනි අරු මගේ අඩුවා වාහකේ යා මුහම්මද් එහෙන් අල්ලාහ් නාංගවා එකලේපා නම් ෆුලු කුර්ආන්ගේ බයන් කරවා ෆණි නම් ෆුලු रिसालत गुआ बयान मुहम्मद रसूलुल्लाह यह बयान कुराब हेन्नुनियम या अय्युहा नबिय्यु या अय्युहा रसूल मिह मुखातब कुराब ने रसूल बेकोना या इब्राहिम या मूसा या ईसा ए मुखातब कुरबीर अल्लाह मुखातब कुरबा फनुए कले फान को नमफलो के कय फान ए अल्लाह के मितुर अल्लाह के खलील ए हुरिहा रसूल बेकलुंगे साहिबाई उम्मत कौकुर बि साहिबाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमुम मुखातब कुरुम एहम मीहु एकोनेकवा गोवा ओले गोत मुखातब कुरुम मना कुरैफान ला तजअलु दुआ الرسول كدعاء بعضكم بعضا तिबामे एब्बे कनब्बे को गोवा ओले पदें अल्लाह का रसूल तिबामे गोवा नुहदास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेकोलो एकलेफान ओंदगु वज्जे कोम्मे कमें आदाय कुदिकुरि मुआमलात तकी कुरानुगा अस्साबे कलम अदबरि कुरवा फानी बैग अस्साबे कलम तिब्बवा एकलेफान गेकोलोगा
කායිච්චක එකෙන් හීවන්නා ඒ කායිච්චක ඉන්තිසාර කොගෙන් තිබ්බා දෙන් එකලෙක් පාන ඒ කායිච්චක ගෝලවීම එබෑමෙහු එබේෆුළු වද ගේතරේක බයිෆාර ෆරීකුළු බෑගින් කොම්මසරක වාහකදී කුරවාගේ එකලෙක් පාන උදගුවේ ඊට කුර්ආනක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඒ උදගුලා හදි එකලෙක් පානුගේ අස්හාබු සමාලු කුරවා පරි මේ ගේතරේ හිඟා කුදි කුදි කන්තත් එකලාගේ මිතුර උදගුවත් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා අස්හාබේක නිර්ෂාද් දෙබ්වා අංගු ආෆෝනි තිබෑමුන් ගේතරේගේ තහිදලි හරකාත් බල නුතිබේරේ වලාකින් ඉදා දුঈතුම් ෆද්ඛුලු තිබෑමුන් දාවද විජ්ජාම් ගේකොළ වන්නාෂේ වයිදා තයිම්තුම් ෆන්තෂිරු කාන විජ්ජාම් අවහන් එඹරි ගේකොළ නිකුන්නාෂේ ඉන්න දාලිකුම් කාන යුදින් නබිය්‍ය එබෙන් එකන්ති නබියාය හොඳබුවේ فيستحي منكم එකලේෆාන් නදුෆුලුගෙන් වඩා ගන්නවේ අදේ මෙන්දින් කෑගෙන් දාෂේ බොඩ එකේෆාන් හොඳබුවේ ගේකොළග මාගිනර් වාහදක ඉන්නාත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සහාබේ නෙන්ගෙවි එහෙන් නොදාෂ නබියාය හොඳබුවේ එකසෝ නී කුදි කුදි කන්දගෙන නෝ එකලේෆාන්ගේ ذاتي දිරිවලුමුගා වරි කංකමා බේගොතුම් ස්කිරියා හොඳගලකම බාරෝ අල්ලාහ් වනි අස්සාබේ කරකම සමාල් කරවා හමෙහෙම්මෙ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අඩුෆුළු කුර්මතිග අඩුෆුළු මනා කුරයිෆාව ලා තර්ෆව් අස්වාතකුම් ෆෞක සෞතින් නබිය නබියා අඩුෆුළු මච්ච තිබෑමෙන් අඩුලා අඩුෆුලාන් වදාස් අදි කොබාත අඩුෆුළුන් එයි එබෑමෙන් අමලත බාතිල් වෙකින් හිඟාදාන කමෙක්කමුග කුර්ආනක අල්ලාහ් බයන් කුරාපණි ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون තිබෑමෙන් එබ්බේක අනෙබ්බේක දෙකොළන් අඩුෆුලා හරෝඩන් සුවාබුකම් වල හදාහෙන් එකදේක පාඩු කුරුෆුල මතිග තිබෑමෙන් අඩුෆුලා අඩුලා නුහදාශේක සොබන් තිබෑමෙන් නේගි තිබ්බා තිබෑමෙන් අමලත බාතිල් වෙකින් ගාදා නිහා කොෆා අමලත බාතිල් වෙකින් ගාදා සොබෙන් එකලේ පාඩු කුරුෆුල මතිග අඩුවරක වාහක දෙක්ම කිවස් මිකොම් මේ එකලේ පාඩු සුවාබ කුරුමෙන්න මානෙක අඩුගද කරු කුර්ආනක මනා කුරාපන් එහෙම එවරු බේෆුලක වාහක අලගොන් මෙන් මිදක්කනි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ ඉන්සානුන් ලහුරි හිදායත් එක්කමුගා නූර් එක්කමුගා අල්ලාහ් වනි එකලේෆාන් සිව කොළවා එකලේෆාන් ඉස්සේ ගොස්සාවා එම්මෙ ෆාෆතකයි ෆහුන් කුරේ හුරි ෆාෆතකින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ෆුස්සවාවා එකලේෆානුන්ගේ හුරිහා එකලේෆානුන් කුරින් වඩා ගන්න හුරිහා රසූල් බේකලුන්නක් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ඉජාබ කුරබේ දුආ දෙබ්වා ෆවිරුගා e du'a e beekalunge qawmutakun dimawi kantattaka godikin e beekalun bani e du'a kurabba ennames nabiy sallallahu alaihi wasallam ekleg faana edebuna ijabu kurabbe du'a ge fursatu ekleg faana forwa fawani qiyamat du ekleg faana ummatuge hagguga e du'a kurumattaka algon men hagguga du'a kurumatta uriya rasul beekalunge da'wataki du'a yaki nafsi nafsi timange nafse nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ade haki ekleg faana du'a yaki timange ekleg faana ummate එකලෙග්ෆාන අල්ගොන්මෙන් හග්ගුගා අල්ගොන්මෙන් උම්මතුගේ හග්ගුගා එකලෙග්ෆාන ලිෆ්ෆාවා ඒ ෆුර්සතුගේ බේනු දුනියේග නොහිප්පවා උඛරවි හයාත ෆස්කුර බේරු එකලෙග්ෆාන නෙද්දුවහුගා එකලෙග්ෆාන අබුරා ඉස්සතෙන් එරේරු අල්ගොන්මෙන් කීවෙගන්තෝ අල්ගොන්මෙන් එච්චෙනුබුනේ දිබෙම්බි අල්ගොන්මෙන් හග්ගුගා එකලෙග්ෆාන හයා කුර්බාන් කුරබි අදි උඛරවි හයාතුගාස් එකලෙග්ෆානගේ දුආයකේ උම්මති උම්මති තිමන් කලෙග්ෆාන උම්මති එහෙම අල්ගොන්මෙන් උම්මතුගේ අහුල් වෙරින් එකලෙග්ෆාන නස්රුදෙන් ජෙහෙනේ එකලෙග්ෆාන zamanuga එකපාණුගේ අබුරා ඉස්සත උනිකන් ගෙනෙවෙන් දාහිරු එයි අල්ලාහ්ගේ ඛලීල් එයි මුස්ලිමුන් එමිහුගේ නෆ්සුතක ඊමානක අහුල් වෙරෙන්න බුරේ එමිහුගේ නෆ්සතෝග මච්චක ඉස්කන්දෙන් ජේ පර කීත් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කීත් කුර්ආන අල්ලාහ්ගේ අන්-නබිය්යු අවලා බිල් මුමිනීන මින් අන්ෆුසිහිම් නබියා මුමිනුන්ගේ නෆ්සුතක බුරේ එමිහුන් අවලාකම් බොඩේ ඒ නෆ්සුතක කුර්බාන් කරන් ජේ එකලේ පාණුගේ හග්ගුගා එයි ලාසිම් කමෙ එයි ඛියාමත් දුවහුගා ආදම්ගේ දරින්ගේ සාහිබා අන සයිය්යිදු වලද ආදම යෞමල් ඛියාමah ඛියාමත් දු තිමන් කලේග පානකි එම්මෙහා ආදම් දරින්ගේ සාහිබා හදීස් කරවි එයි කලේග පාන උම්මත හොරි අමාංකම රක්කාතරිකම එක්කමුගා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කරවාපනි එයි එම්මෙ ෆුරතම එබේහෙගේ කබර මුළුවෙගෙන් දානි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කබර මුළු එයි එම්මෙහා රසූල් බේකවන්නා නබීකම් ඛතම කරවි ખાතිමු නුබුවතුගේ සාහිබා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අදි හොරියා රසූල් බේකලුන්ගේ uriha rasul bekalunga imam ei hamehme ei allah subhanahu wa taala khalqu kurbi emmeha khalqu taku macce ma kurwa fa materi makhluq ei ekale faanuga kiyamanteri kan ei allah kiyamanteri kam ga labwa fa sahiba man yuti rasul faqad ata allah rasula kiyamangen fi miya allah kiyamangen fi allah subhanahu wa taala wahi pura bade dikalange lobe hasil kurmatta ko hame ken magaki ekale faana alum taba enu magakun allah ga lobe nilbene ei emmeha alam taka rahmatik kam ga
الله فن برسول اكل يفان رساله وني هريا عالم تكن هريا قوم تك ملت تكن الله عام قربابا ادي خذ اكل يفان حمايه كركاتر كدبان كم الله وني وود ودكم فا والله يعصمك من الناس نيستكم كبان الله كل يفان حمايه كركاتر كدبان ادي هم اكل يفان شخصيه اكل يفان ابو رفلاي ekaleifana bawale fota ekaleifana bawale din Allah himayat qurbana kamani ekalang amil zaat wala jamena odegen fawani ebbes risalaten ebbes poten Allah jamena ode nugannawa ekalang mitura bawale fennuni rakkateri koddebana kam qiyamata jende Allah e fotai e nabiyya ge sunnatai bawale bi shari'a Allah wani himayat rakkateri koddeba memme nabiyya sallallahu alaihi wasallam ebbes mihega umur gandeba huwa wahi nukurba nabiyya sallallahu alaihi wasallam umur fulononi agona bawrwaag men dekkidane em lobadi izzatri ahon lobadi izzatri khutun agona me fada maqam takuga warabboda sabitu hikmet terikamai he gotuga ekamattaka mase koran jehene ei mitanuga midenne hamataka ausurtan obba ein ebbeska beliben neti ebbeska laden agale hayaten neti agon mege mujtama terega riyanu da ibawata kanta feturu mattaka gadala mase kormanda bayko agon mujtamoge bole beerugo ehitaka echi hoda beeru fando hoda me jagon men divehi muslim budange beje mitaga ti sakarat tigano na nulati me fursat agon nudene me agon men ikhtiyar kuri dine me agon men darin tarbiyat qur'ane dinugo matige dinuge lobige nabiyage lobige agon men tarbiyat qur'ane emiho ko uleno gotake emiho ko amille fila ula men mitanuge izzata karame gelle gotaka ebbes fursate agon men ka nudevene e agon men divehi muslim أنقادنجي هريا فراتك هذا وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.